你怎么吃那么晚啊？用手抓吃哦。那弟弟也不见了。我也不知道哎，去哪里他们？弟弟也出去了。杨金龙哥也出去啊？对啊，他们一直吃，一直吃。这样看起来很漂亮啊。哦。原来是要这样摆。Nah ini sayur merah ya. Ini makan di Mandori. Menantunya Kanjeng namanya. Kalau nggak ada sambal itu rasanya nggak ketelan ya Allah. Kalau ada sambal gini ya Allah, nikmat banget. Yo没有在那边？这边有没有？不知道。Aduh. Kita tetap sembahyangan ya, tapi cuma di dapur tok. Sembahyangannya kayak gini. Adat istiadat orang Taiwan. Nah, besok kita nggak sembahyangan di depan, cuman sembahyangan di belakang. Nah, kita masak sayur dikit banget. Kayak gini aja. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Ayu Jayo. Ini sekarang itu wis jam 1 siang ya, masih repot banget masak untuk Imlek ya. Tapi kita masaknya tuh sembahyangannya cuman di belakang, di depan kita nggak sembahyangan. Untuk mendekati Imlek ya kayak gitu aja lah. Nggak boleh ngerekam Kanjeng Nyonya ya, sepi kayak gini lah.弟弟也不见了。我也不知道去哪里他们？弟弟也出去了。杨金龙哥也出去啊？对啊，他们怎么都不见了？有可能睡觉一下，在家里睡一下的，晚上再打麻将。对啊，你会不会打？不会啦，有可能。咦，听不懂了。仔仔那个戏份呢？明天一定仔仔在阿妈那边打麻将。一定的啊，他们都回来了，他的妹妹们都。没有打麻将无聊。一定的，没打麻将要做什么？对呀，台湾人是这样，过年赌博那个好不好哥姐？你们那边有吗？我们没有。我们过年不是这样的做，吃饭呢。肉不够再去。够，这个好多。哪会？那不是才剩几片而已。我爸仔仔还没吃呢。他已经吃过了，大家都吃过了，刚才他们也吃饱了。Nah, ini tambahin ikan. Oh ya tofu. Alhamdulillah ya Allah, waktunya madiang. 吃饭姐，姐姐吃饭，吃饭吃饭。不好意思，我在这里吃。对啊，你吃，不爱吃那么晚了。什么啦？你怎么吃那么晚啊？用手抓吃哦。这样子比较好吃吗？对。你们这边都是用手抓的吗？对，比较多啦。那你们跟印度一样啊？Bismillahirrahmanirrahim. 对。Jam 2:30. Liang Tianpan还有乐事。有吗？那个是那个。没了吗？Tak tak senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menantu mbokku sedang membersihkan udang.
Bismillah. Allah. Aku tuh lapar banget ya. Ini makan di Mandori, menantune Kanjeng Nyonya. Bismillah.切位置。对呀、摆这边那个反正没差，那个不用热热。好，先切里干。好啊。弟弟应该是回去拿东西吧？睡觉啦，有可能。睡觉。嗯好，回去睡觉。嗯。等一下晚上要打麻将。有。他今天会打哦。他会打哦，小孩也会打的嘞。小孩会打。妹妹会不会打？妹妹我倒是不知道哎。嗯。他妈妈说好像不会。嗯。Aku makan ya, kalau nggak ada sambal itu rasanya nggak ketelan ya Allah. Kalau ada sambal gini ya Allah, nikmat banget. Bismillah. Aku kalau sama menantunya ini biasa ya, tapi kalau sama anak perempuannya Kanjeng Nyonya aku takut. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Hari ini aku makan sayur merah lagi. Ini sayur merah itu tapi beli baru ya. Ini enom, muda. Kalau kemarin itu tua ya. Bismillah. Ya Allah, nikmat banget ya Allah, ya Allah. Menantu nembokku tuh diet sukses. Turun berapa kilo gitu, 15 kilo nggak makan nasi. Wah ya Allah. Sambalku tuh enak banget ya. Bawang putih, cabai mentah, gula, garam, micin, Masya Allah. Ini ada daging sapi. Ya Allah, subhanallah. Nanti tuh anak-anaknya mau ngumpul di sini, mau main macong. Bismillah.
Aduh ya Allah, subhanallah. Pedas. Loh yuk, itu menantunya sama mbokmu rukun apa enggak? Biasa aja. Yang namanya manusia tuh pasti ada berantemnya. Dulu tuh sering berantem. Menantunya Kanjeng Nyonya tuh berani ya. Kayak aku berani. Berani karena benar. Takut karena salah. 这叫什么？萝卜，萝卜在哪里？你知道吗？有没有在那边？白萝卜，这边有没有？不知道。Akhirnya aku nambah ya. Itu menantunya minta lobak putih. Ini tuh daging sapinya Mbak Susi. Rendang itu. Kita tambahin. Yuk kamu nambah nggak malu ya? Yuk aku lapar. Kita kalau lapar itu nggak ada malu-malunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rendangnya Mbak Susi. Bismillah. Enak rendang apa daging sapi ini Kanjeng Nyonya? Kalau daging sapi ini Kanjeng Nyonya tuh identiknya manis ya. Kalau rendang manis, kalau rendang rempah. Bismillah. Kita koret-koret ya. Aku tadi bikin sambal itu kayak yang dikit aja lah. Ternyata kurang ya Allah. Ya Allah. Gurih, ini gurih apa ini? Sebenarnya kita itu nggak sembahyangan, tapi kita itu makan bareng, tapi kita tetap masak. Kalau aku suka daging rendang itu sampai yang bener-bener empuk ya. Kalau ini nggak empuk ya. Tim empuk. Ini habis. Ini tinggal tulang ya. Nanti tulang tak makan ya, innalillahi aku.
Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini tuh lobster ya. Ini menantunya itu mau dibersihin. Itu rajin banget. Ikan, telurnya ikan ini menantunya mbokku rajin banget ini yang ngerjain. Berantakan kabeh gak ngono handal. Ini tuh namanya telur ikan ya. Yang sebelah sini itu telur ikan, yang sebelah sini itu lobak putih. Nah, itu ganggu ini. Nah, seperti ini. Nah, videonya wes kayak gitulah. Aku mau masak lagi ya. Karena sembahyangan. Lo kenapa kok masaknya nggak di video? Karena ya setiap orang itu pengen privasinya itu dijaga ya, nggak mau kayak yang masuk video. Ya aku menghormati. Ya wes lah. Saya Ayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Happy Chinese New Year. Bye-bye. Happy News. Happy